کارگردان این کچلوار قرمز رو پسندیدن، گفتن لطفاً کچلوار قرمز بپوشین. گفتم Kırmızı sana çok yakışıyor. 1 milyon dolar mı? 1000 dolar dedi ya. yakışıyor. Sana kırmızı çok yakışıyor. Bu tarafta arada boşluk var. Çocuğa versin sen de. Orada bir tane boş var. May ben parti umarım. Tamam süper. کارگردان تو مثل آدم لباس پوش کراوات نزن کتونی پات مثل خانوم باشم نه بابا یا فکرم کراوات زده بودم و کتونی دعوام من به سایل خودم بین خودمون باشیم با جیب خودش داری